Ons is hier in IJzerfontein. Ons kyk 'n bietjie by oom Ernie en tannie Frida. Ons het hulle huis kom afneem vir Kalfie. En ons gaan na die rugby kyk en Christel en almal is hier so lekker familietyd. Ons is net bly lente het maatjies. Final sector, where his tyres just a little bit too cold when he started that lap, I wonder. Hello! Quickest man on the track. Hello! Hallo mensen! Jij bent een lastig hoor. Hallo Joshua. Ja, ze is even Victoria, hallo. Ze is blauw Victoria. Heb je ook drukje? And they, of course, want to just leave a bit of time on the table. They need a Kitty. Lekker mooitjes. don't outbreak yourself. Lekker mooitjes. And at the moment, all of the favoured runners for the front row are Gezondheid, mama. Gezondheid. Ja. Ja. IJzerfontein. Kijk eens soms Ons chique mooi lyk dit nou. Na 'n bewolkte reënerige oggend is die son uit. Dit is baie lekker, ek moet sê. Check net hoe beautiful lyk dit hier. Om te dink, ons het letterlik hierso gelockdown vir 3 maande. Kan jy dit glo met hierdie view? What? 3 maande. Let's do it again. Ik wou het nou net verdeeld zien. Hallo. Niks wat daarop mooi, soos 'n Scott? fling nie hoor. Yes. Hallo. Joshua, zit je mooitje? Zit je mooitje? Oh, hy fling is lekker. Oh, oké. Nee, Susan? Oké. Mijn naam is Pita. Oké. Mijn naam is Pita. Oké. Mijn naam is Pita. Dat is weer jou, ja. En wat had jij te zeggen? Flings is live. Color. Lekker in IJzerfontein, hier by tannie Frida hulle. Neente. Lekker flink. Lekker flink. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Sy werk vir my. Die werk voor me. Sy weet al hoe om die handjies so uit te kry. Yum yum. Ja. Oeh, lekker. Kan we maar eens lekker. een kry lente? Kan we Lekker. maar eens ook een nieuw? Lekker dansie chommies hier. Usually it actually knows that you die dan. Met hierdie ouetjie. Nee, met Lente eet nog steeds hier. Ja. Dit is in die movies. Ja. Okay. Kyk, wys vir ons. En Flippe. En weer? Doe maar, sit dan net plat. Dan kan ons weer. En go. Oh, dit was mooi. Well done. Die girls maak lekker pannekoekies so. Is warm. Ja. Ooh, hoeveel pannekoekie het julle al gemaak? Ek weet nie baie. Sê. Seker 10. Ja. About. Seker so 10, 12 miskien. Maar sy flip
double flip hulle, hoor. Ja. Double flip. En dit terwyl die bokke teen Italië speel. En Uncle Ernie is daar op 4 duty. Hoe lyk die 4 oom? Hy is amper reg. Yes, hy lyk goed, hy lyk goed, hy lyk goed. Lente, daar is jy 'n bietjie. Die bokke speel, hulle speel nie hulle beste rugby teen Italië nie, maar daar gaan hulle. Paar tackles. Die liedjie was in gewees. Ja. Chris sort die email daai. En hy sê ja. Jy net lekker treintjie. Hierdie kant om hy moet so sit, hè. Annie braai hierso 'n groot stuk ram. Check net hierso. Oh my goodness. Ja, sê nou, ja, sê nou. Jo. Lyk lekker.